Shrang Chaljido Shalmaribo Bubagra Agni Press Clubo Hasini Rungsri Mota ATISA Loa Jung by Ashalo, Kaisa Kokton Ripanda Shanzaka, Kokton Pandawa, Kaiba Shanuti Hasini Montreokra, Yaksu Montreokra, Rung Montri, Tiprasa Hamgray Montri, All Montri, Jota Milui Korba Montriono, Memorandum Yaforzaka Hinishaka, Shanmung Bishimo Kopzaka, Kokborokno Seriolo Danani, ATISA Amchaio University, B.ed Degree College Kolognani Day, Bubagra Bir Bikram Manikya Bahadur Mangthong swnamna Kokborokno sanmung rok asalo 5 manjaka ATISA ni GSP tor Debbarmani Working President Birolal Nuwatiano kare kubuni rok. Tini 16 September 2020 ni salo tini sengkasi memorandum rekha a memorandum angka agini simino ti prasarok je sensitive issue demand a demand tangun simi agini simi bano sanjagi femina demand of place khaja sengtamu demand of place khaja first number 1 inclusion of Kokborokno in ed schedule with Roman script. Number 2 to establish a university medical college B.ed college training institute in TTAADC area. Number 3 construction or installation of Maharaja Bir Bikram Manikya Bahadur near the entrance gate of Agartala Palace. Number 4 town committee bill ATISA Unaningtung TTAADC. Number 5 filling up of ST vacant post. Ke o pasta pasdo phano nasigino sung borok ni sini tiprasarong ni bagene sung dinayo salo demand sung rekha memorandum chief minister ni sini rekha deputy chief minister ni thani rekha education minister ni thani rekha tribal welfare department ni thani rekha minister ni thani rekha tai revenue and fishery minister ni rekha. Okay, sung saimano o pasta points ini blend nangkupani je Roman script tai university medical college sung blend TTAADC nangi tongo Maharaja asu bosor joratui salangkha o hano rajotto khakya phiaba binira raja ne mukti kaisapano Agartala Palace ro jayako abuni bagane sini Maharaja Bir Bikram Manikya ni je surjo sen ba Khudiram Bosuni je mukti tomani jaga a jaga no Maharaja ni bo statue renani thung tai town committee bill sara Tripura bo sung naikangke general area bo jotono sung naikinu bo Agartala Koilaso ambasa jotono municipality corporation haipano o ko kaisa town urban baikha Kiaba TTAADC area of the Kaisapano, town Kriko, Blino Chikon Chikon, Kiaba Sung Klaimano, Sujurina Abono town committee Kaisa bill pass Kakanke Abu Judino, Sungaro funding Kakanke Sini, Kabanga Zagatono, Kumunung High, Takarjola High, Jompui High, Tai Ambasa High, Sini TTAADC area wo, Tebo Kabanga Rayo, Amhai Jagaroko, Baza Koton Kotor, Ompi Jagaroko, Sungam Haino, Sumboro Koto Kaisa town Klaiman. Gata kesan ke sini filling up ST vacant post sini je special drive combination no chakri renani thung karena ke thanai 25 bosor dapor CPM ni amalo je chakri no tiprasani chakri no dabu hui tonmani a hui tonmani no tai sekari hui tabu gadal ke special drive kainai Hayung iti prasarong ni ST post no supungna ni baginai sung government of Tripura ni thani sung koyo tai koyo mulai bo sung jafarka dewa andolan kaida ni thangi tong movement abona no bwskango no sung saikina wana sini o dabino sung no jodi no fulfill khwlaikha sung tebo kusu tebo kotor movement no sung lakhot faida sini ATISA asuna